I pozdrav Tiberi, pozdrav gameri, dobrodošli u još jednu epizodu. Kao što vidite, danas igramo Far Cry 4. Vidite što samo čujete mene na igricu. Imamo jedan skills, sad ćemo sa njim. Ne, imamo dva skills. Nećemo, ovo je ločenje i trčanje. Ne, drugi put. Šta je ovo? Ja stvarno ne znam šta je ovo, nema veze. Šta je ovo? Ovo mi definitivno treba. Idemo da to, ajde zarazit ću kad ubijem ove. Ups, vidite. Zuj. Evo. Ovo je skill. Nisam svjesna. Čekaj. Treba mi je uvijeti. Ne, tice, to, pretipce. 800, jede. Šta je toliko? 80.000. Prebogati smo. Ja hoću da, hoću da kupim ovaj kalaš ovdje. Ali nemam, nisam uključao, nisam da kamiona. Otiše. Čekao sam da od... trebam da skinem. Ne, skinem. Ja da vidim gdje mi je miš. Tako. Jer znate kad pomeri miš, onda se pomeri pritisno. Evo mi reći, imam. To. Pogodak. Evo, danas će da idemo da osvojimo kamp ili da otključimo ovaj toren. Šta nam je bliže? Ajde, bliže nam je... ne verujem, da li... Ajde ne vezi. Ovo mi treba ovdje. Bak, ne znam zašto. Izvinite ako vidite malo grafiku lošu. 1 kilometar imam ovdje. Bože mi. Auto dry. Kojim putem idemo? Bliži put. Čekaj. Idemo tebe do baze, malo za skratiti. Idemo prazi neprijateljski ili... Ne, to su seljaci. Oni se. Da ne bi te udario. Kako za Boga ti... Ćao. Da li sam ga promašio? Ne gorim ono. Jer umro? Umro je. Gde se spija, nisam im daj. Ali da mi dao neki skill. Pa bi se nam... Ja ću malo da pauziram dok dođem do dalekog mesta. I sjajno, sad da su ovi došli i upropastili mi sve. Taman ću da osvojim kamp. Od oružja imam samo od preglašivača snajper i pištolj. Znači malo uvijek ovdje kilnem.
hvala što ste mi pomogli. Izvinite ako malo baga. Nešto mi se čini kao da sam uzimao. Znaš koji Aleksino pravi? Od Aleksi pravi. Nikad ne uključuj, ali... mrzim vas sve. Mislim, ne vas gledalci, nego njih. Mrzim kad se ovako mnogo malo lazi. Eto, sad neće više niko da to će isključiti. Taman imam jedno. Još jedan. Čekaj. Ne. Ovo. Mrzim što ima. Ne. Žinite ako vidite da malo baga. To nije do mene. Do igrice, 100%. Mrzim, ne puci samo na minu. Nema mi brzu minuticu. Jedan čeka tamo. Dobre, idemo. Ostao samo jedan. Idemo i njega dobijemo. Gdje je on? Evo ga. Pa koji je još ostao? Uzemo ovu injekciju. Nemam plavu biljku. Ostao onaj ninja 100%. Mrzim kad ovako treba da ih traži. Pogotovo kad nemam ovo napitak. Ja kako sam pogodio dosta. I to sa vatrenim srelicom. Evo, obili smo ga. Ovo je bio jedan dobro snimljeni klip, zar ne? Sad smo zaradili jedan skills. U drugoj epizodi snimat ćemo 100% misije neke. To, zaradili smo skills. Ma zezo smo, moram odatlio sam. Moram da pobedim na nekoj trci. Ne vidim na mapi. Šta je kako to trka? Da sam to vidio. Ići do tornjevce. Jasno, mrac. Malo da ih otpljatka. Ne, da sam to radio. Promeni pusku. Šta bre? Aha. Ništa. To je to bilo u ovom klipu. Nadam se da... Čekajte. To je to bilo u ovom klipu. Vidimo se u sljedećem. Nadam se da vam se svidio. Ako vam se svidio, lajkujte, šerujte. Danas još jedan klip. I to je to bilo za ovaj klip. Poz!